Labanye bamfu bakuleli bente lubito lwekutsi kube nekutiphendvulela kulandzela imibhikisho leneludlame leyenteke tincenyeni teKwaZulu-Natal neGauteng ngenyanga yakholwane eminyakeni lowengcile. Lapho kwalahleka khona timphilo tebamfu letilinganiselwa emakhulwini lamathathu nemashumi lasihlanu. Kanti emabhizinisi lamanyenti asetama kubuyela esimeni. Lokhu ke kwente ukuthi mengameli ahlanganise litsimba letati lelitawubuka ukuthi uhulumende waluphatha njani loludzaba lwalemibhikisho. Kusenjalo kutholakala ukuthi bete kuphepha bahlulekile kugwema lokutitapela lokwendeka. Kanti ke Lomunye umhlatiyi wetepolitiki uthi uhulumende usukumise emakhomishane nemathimba ukuthi abaleke kutiphendvulela. The fact that this government increasingly, instead of raving the institution that are established to deal with particular issues, resorts to panels and commission, it tells us that these state institutions are failing. Umbiko welithimba letati ukhombe kulwisana kwemalunga ANC njengembangela yokuthi uhulumende ahluleke kuvikela bamfu bakuleli. Bamfu bakuleli bente lubito kumengameli ukuthi aqinisekise lelive ukuthi letigameko letabonakala ngakholwane ngeke tiphindze tibe khona. We've had people losing their lives. We've had young people in Middlelands die. We've had breadwinners die, leave their families, already in a poor South Africa, where communities, households really don't know what they're eating today. Kanti ke nalabo lebanikwa umsebenzi wokuthi bavikele letithabathaba tetitolo bathi beva ngathi bacekeleka phasi. I felt very helpless, and then we have tried to mobilize immediate community around the center because the threat, it was obvious ukuthi things were going to go out of hand. Letinye tetiphakamiso kufaka ekhatsi kuqiniswa kwemigomo etekuvikeleka kuleli.